Kanyang laki din! Gumatangak man iti bagas. Manua kilaw. May salaang 60. Nagngina mo tayo. Kag talaga mo't anangin at ti presyo ti bagas ita. Nay, mabitlaang. Tabilangag numano ti kwartak. 20, 40, 60. Aday ta. Ato'y ti bagas. Arak ngay, jay tubay tao. Nangin at ti arak. Ada kwartak. Anjalakit tayo. Panagkunkun ng kanyak, awan ti kwartak. Kag naglaing kagayam ngagreklamaw. Na adamot gayam kwartam abuo alimagasaw. Dua atubay tao. 70 ti maysa atubay taw. Amok ah. Nubagas agreklamo ka. Ngam no arak. Awan reklamo mapulaw. Asusweldom laang. Di mo kunaan nga awan apulos ginatang mo. Dayta, bagas. Na, daytoy laang ti ginatang mo. 7 tayo amangan andong. 5 dagiti anak mo amangan. Plus sika kensyak. Sapay nagado ti kanam. Daytoy laang ti ginatang mo abagas. Katilugaw mo laangan ah. Na, anya dayta nakabulsakan ka. Ha, awan. Kitaak no anya dayta. Awan ko naklangarutan day. Dua atubay to. Agasam nga iti presyo dayta dua abuti ti tubay to. Inggatang mula kumaaminin iti bagas. Paray! Hoy, parandaw! Abay paray. Martilyo ka, martilyo kita. Intapay merienda. Sa anak ama nagmerienda paray. Umay kakitain. Manulang madya soft drinks kan tinapay dita kantina. Sa anak pa mabisin. Makamu ka. Agulser ka. Nubaybay am tabisin mo. Nagkapwam. Nagudungak na. Napanak gimatang iti bagas mi. Ay na, di ka pa'y lagimbulpi iti sa nga kaban. Pangalaak ngay kumaiti panggulpik na. Apay, manuti bagas ijay palingkay. Ngimi naman kit din Imbes 60, nagbalinan 70. Ay, isukat asaan akong ngaglaklako iti bagas. Tangumi naman saan kan ngaglaklako iti bagas, nana? Saanan? Jay laangan mabili iti laklakaw. Anyangay dagita ang mabili. Arak akan sigarilyo. Iso aya. Wan, uray pa'y nga tangumina da. Awan agreklamo. Gatangan dalata. Kaskin nila kay ko nugumatang iti bagas, may sa kilo laang. Ngam no arak anak angingina, 2 gatangan na. Awan pa'y pulos reklamo na. Ay, pudno takunam. Abay, agawid ka. Nagsapa pa'y lang. Anya na saba. Katno agalas sa isang. Nasapa pa'y. Hinta kita ginaw. Awan kwartak. Siyak ti makamo. Ada kwartang baray. Ada, awisan ka ayan o awan. Sigurado ka. Kaya't mo nga ipakitakan ka. Sige man. Adamat katwalit ka. Makitam na ita. Nay, ada nakaipita sang haribo di tawalit mo Ilimlimeng ko Narigatin numakita ni bakit kaw. Di ka payag merienda apolos. Ada magayam kwartam. Manumat ngay nga arak ti magatang na daytaw. Nasaya at tanagawid kan. Balay, dito. Ayan ka. Anya ti panagkunam. Ijay ka pa'y lapag-iinuman nyo?
Ha? Kung nagnoy jay ka bakiran ti ayan ka. Anya kabakiran, Katliyon ti kasang sangaw. pagpungpungtutan na ka talaga andong. Ah, Ayan jay ginatang mo asidaan. sidan? Adayan baga magumatang akit sidan. Nabartag ka anagawid. Awan man lat inyawid mo asidaan. Naginamatang amin ti kalunggong itan. Naiturad mo tigimatang iti arak. Ngam di mo man lang naiturad tigimatang iti sidaan tayo. Mabisin kami. Nangag mo, mabisinan dagiti ubing. Ay, pagsidaan ba lang ay di bugong? Unay ka na. Irresponsable nga ama. Ay, katabno at daraman na. Bugong kan mantiga. Anya lagi dang. Mangantahan parehan daw. Itayak pa yung mabisahin. Wala, mangantan. Andiyan na ita si daw. Dahito laang. Andiyan na ita. Soy. Wen, ano san ti adda? Day talang ti si daw. Anya nga iti pamigsam nga agkiwar iti simento. Inton madamdama. Awan nga rod may gatang. Ado may gatang mo iti arak. Awan may gatang mo iti si daw. Anya laki daw. Nanang, balon ko ngay. Awan kwartak ita anak ko. Ingka payla dumawat kinitatang mo. Awan matlati itad na. Adda kwarta na. Ingka dumawat kan kwa na. Sige nga rod nanang. Tatang, ikanak man iti balon ko. Ne, adayam at kwartak. Kunakon kat. Anya nga awan? Awan nga road. Ikam ni Jenny iti balon na. Awan maitid ka. Aga pa kayo manan. Gapula ang iti balon ko ige iskwilaan. Igatang kula ang iti bagas na iti kwartak ditoy. Anya laki din aya. Nay. 5 pisos. Anya nga iti magatang na daytoy tatang. Ne. Mano, tintad ni tatang mo, Jenny? Daytoy laang nanang. 5 pisos laang tintad mo. Ay naawanan ti magatang dayta ita. Nayunam mo't Nay, anya nga'y kumatay inayon ko. Nayunam kunak ni. No. Di mo urayan ang makaungat ak andong. Ni. Maladaw ako ni iskwilaan. Ikanda kon ay iti balon ko. Agsakit mo't di tiyan kon bakit. Dayta ti sakit dagiti mahilig iti arak akaskan ka. Sana nga kang angaw. Talaga na sakit ti tiyan ko. Ay ingkag pa-check up ah. Makapagpa-check up. Di mo kayat ti agpa-check up. Tamas pilyam ti gumatang iti arak ngam dayta salunat mo. Nay, unak manunapan ka nagmerienda. Anda ka mo't gayam dito ilikawd. Idak man. Nasakit ti tiyan ko paray. Ay sos, delikado na ita. Kasapula mo ti doktor. Saan mo't siguro delikado? Ay, katitipid mo dayta ni ti kanaw. Arak di ako nam ti agas na. Sika talaga. Aginom tayo manan madamdama paray. Ureg sakit ti tiyan mo. Wan, isong nga rod ti kunak nga agas na. Arak, anya laki din. Nanang, jay kanan mingay. Mabisin kamin. Aguray kayo, ta ikirkirug ko pa'y dayto inapoy anak ko. Anay, ikaw. Anay, Ni tatang yo. anay, ikaw. Apay, agan ano? Itaray na ko ninyo
ospital. Matay ako ni ti sakit ti tiyan ko. Aguray ka ata parubuat at pa'y dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Anay ko, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Day takot ngamin, kaiinom mo iti arak. Itarayin ako na i-hospital. Bakit? No di mo ba'y kaya ti mabalo at di na oras? Apay, asino dyain lugan da iti tricycle. Ni pare andong nana. Napuruan sa mo, jay sakit na. Anya ti sakit na. Jay tiyan na, ti agagalan na. Dayta, kaiinom nan iti arak. Isumati ko nagdayta ka. Agasam nana, maiturod na ti saan ngag merienda. Kanagsidala ang iti saoy. Tapno da may katang na iti arak. Ay, pudno dayta. Dito'y tupay kantinak. Nagado a reklamo na no gumatang iti bagas a may sakilaw. Nangina ka naw. Agam no gumatang iti arak ay na. Uray la dua butilya ti gatangan na. Agasam day tangay, inyalagi dahin. Ay, sus, delikadon san. Anya delikado na na. Addan sa mabalo a kaarubak a di na oras. Anya ay ti ko na ti Doktor Bagay. Anya kumangay iti bagana. Gapo iti kaiinom mo iti arak. Iso nga agsaksakit day tatyan mo. Di nakman paglibakan Bagay. Sa anak nga agliblibakan ka. Ibagam nga min ati budno. Kayat mo, taayabak jay doktor. Taiso ti mangibagakan ka. Ano di mo pa'y sardengan ti aginom iti arak. Ison ti patay mo. Ay, sus. Apay ngay andong. Tagpilay-pilay kamot amagmag na. Nasakit pa'y lang amin ti tiyan ko, nana. Anyayati ko na ti doktor. Awan matkit de. Ay, swertem pa'y lang aruda. Tasaan anak ka, ruday tasakit mo. Gumatangak man iti bagas, nana. Ay bimaban ti presyo ti bagas. Saan kamot siguro nga agreklamaw? Nasaya at ano kasta. Manon ti may sa kilo, nana. 50 lang. Nay, nasaya at manno kasta. Arak ngay, sagmamano. Apay nga uray mula iyarasas kanyak adinamag, Ay, damdamagak lang. Ay, day tatingin mi na. Pati sigarilyaw, nagdoble ti presyo na. Unay matay. Noan niya pa'y ti kasapulan ti bagi. Iso pa'y mating umina. Ay, reklamador ka talaga. Anya andaw. Anya kalakit din aya ataaw. Day tadya bagas sa ginatang ko dita kantina. 5 kilo ti ginatang ko. Talima ka. Nasaya at mo, tabi mabanti presyo. Diyan ngay sidaan. Ano san tayon ate agsida iti asukar ken kapay? Nauma kaming kadagiti kakabsat ko iti kape ken asukar. Nangag mo andong. Ay, Jenny anak ko, nagsapa da kayo a pinagawid Adda ka numat meeting da, ma'am. Ay, tatang. Anya data nakabulsa dita pantalon mo? Ay, awan. Anya nga agpaiso dayta? Sardinas? Sana sardinas. Arak nanang. Duabuti ti arak. Gimatang kamanen iti arak. Kat imparit lang arudan jay doktor mo ti arak. Aguray ka man. Talaga pagpungpung tutan na ka. Anya ti aramidam? Jenny, iyawat mo day tawalis. Darasam!
Ay, Una nang, mabit lang. Nagpaiso, napanay nalati walis. At uti walis. Yag mo anak ko. Ay, di mo ilayat dayta. At ako mo tungak no panguran na kitiwalis. Ay, agtal na ka kuma. Talaga pang pangpuran ka no di ka pa'y balbaliw. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Daytoy laangan, tinabati ijay anak ti asaw, nanang. Aywan, ginatang dajay inam. Ila ko kuna, taisupay nga igatang ko iti agas ko, anak ko. Kasla saan mat ngagbiag daytoy nga ukan? Saan sapay ang makapagna? Isumot nga minday tati buridak. Kunak idi ajay brown na burburan ti ibatim apara kanyak. Ay katurayom tumanen intun aganak ni Brown ay. Kasapulan mi nga rod ti aso itan, tanay. Ado ti mataktakawan ijay ayan may. Isu nga rod ajay dakkel kan napigsa ti kayat ko. Tapno makataol. Ay makataol day ta. Ang kukutal man. Di nan sapay maingangatingiwat na. Sili ba kay? San samat na mabigatan ye ukan at dinawat mo kininanang mo. Apay anak ko namday talakay. San namatakayat timangan? Isukat ti kunak kininanang. Inla ko na mangaminon dagiti kakabsat na. Alalakay, inkay gatangan iti gatas na. Pagkatasam, Igatangam iti naimas akanin na tapno pumigsa. iso paya paggasto sanday tanga ukan. Padasan taa, bareng agbyag kat isunto ti mangabog kadagiti agtatakaw. Inka nga roden alaan je tulbag ti tricycle, anyalakit day. Nay, agantar kamutan Ay, kumaray. Anya kayo matan? Di yu man ibalangan day takarag-karag at tricycle yu di tadalan. Awanin ti pagnaan mi, no kayat mi matirumar. Ay, kwa. Naglawa mo tayo ito'y pagnaan, maray. Saan kami ang makapagna, ta nakapatingamot ay ta tricycle yu? Ay, kasta ka day. Pasensya kan, amaray. Di yu pa'y amumot ti makikaruba. Lakay, mangmangan mo't tantoy asaw. Naimas lagaya mamakanti kayat na. Inibus na aming gigatas. Agbiag da ito'y bakit. Sapay kumaa, taisunto ti parabantay dito'y balay. Para taol kunam kidia. Taulan na dagiti kaaruba. Nga uray di mo matan-anon ida. Kat kagurada ka. Asino nga'y tidakda kamatam akaaruba lakay? Ni Mari Mary Nagalaskid din ti impaga na kanya kitay. No apay matakas ta ti ugali na. Griingkan ang! Anay ikaw! Payagan na no kamanan! Day talamat maturog ti among nga aramidan. Ay nadadaulam mo day tapunganan day! Agyaman ka kit di ta saan aday tatugaw ti impang urkukan ka. Apay ay sumuro ka manan ako nak! Kita man de takaruba. Kita kunak. Anya ti kita Day tabalay da sili. Napinturaanan. Day ti balay. Maleklik kablat ta ti diding na. Ay kat ba
Pakasikura maya. Ay no, inlan samad kumaday to'y diding tibalay ta sa anak ko maama kaungat akastoy. Kano ka na yung kamangagong ungal? Ure awan gap-gapo na. Ungat ka lang nga ungal. Anya laki day. O anya timako ng bakal. Mayat matlaeng ka diti pintor da ito'y balay. Wala ka ay. Pink ko naman. Isumat nga minti kayat mo akulay. Lakay. Mabalin ka di a pinturam da ito'y pagmasmasitasa. Ay katun Pink matlaang alakay. Amin nga alad, kan uray dagiti paso, pinturam iti pink. Unlatan abakay. Lakay, agtaulin da ito aso nga intod ni nanay. Nagturada na. Anya nga iti ipanagantakan ko na. Ay ket, gaputan na turad. Panaganan ta iti waki. Apay nga'y awaki. Basit nga aso. Angem, feeling, canine. Anyan laki day. Agin lalabasak man dito'y balay da seli. Takitaek man da ito'y pagmasmasitasan na. Napinturan at talaga. Kat nagpintas. Maibagay jay pintur na ijay kulor dagiti adu asabsabong dagiti masetas na. Ay na, jaklaki din nadlaw jay aso da ataol-ataol. Ay, maamandan tukit din akit-kitaak jay arubayan da. Imuna ako na nga. Tamabisina ka. Naang, napanak pa'y lagi matang itirikado ti lutuak. Ang mangmangan kan. Saan ako na makauray? Talaga mabisina ka. Inton malpas ka amangan, agaramid ka iti pagmasitasak, ha? Anya? Awala ti di ka ipaparamid na. Awan to pa'y apulos tinarugyam kadagiti ipapaaramid ko kan ka? Kano nagaduma nga main? Di ako na mau. No anya ti ununa. Sa anak ko mamagkat nga agungat, no aramidam dagiti ipapaaramid ko kan ka? Wan. Aramida, kinton malpasa ka mangan. Kaya't ko atuladam di pagmasitasan ni Seli. Anyaya, klase da ita pagmasitasan na. Ingka ngamin kitaan Anya lagi dain, managapal kalaunay. No anya ti adday ti karuba. Kayat mo ka damaken ka. Anya lagi dain. Lakay, addan samot tinaulan ni Waki di tarwar. Apay, di mo kad nakita alimabas ni Merey. Tila tataulan mo ni Waki. Maangot na nga bain. No asino dagiti addadake sa pampanunutan na. Anya nga'y kumatida ka sa pampanunutan na. Saan tamat nga an-anwan, ngam, agkuskusila. Wan nga raw. Nagsayaatan ti pan nakaparada na ye tricycle kao. Ibaga nakitdi apasalsali. Kano naglawaan ti mabalay na pagnaanda. Ay nalakay. Addalimod asakit tinakam na kadata. Wan, isunga raw darumbang laang at aulan ni Wakay. Pag numaranta magayam ni Waki. Kas kalaag kakapsot nga agilan lansa. Kano kanto pa'y ngay amalpas no kasta ti panagilansam. Anya? Agtrab-trabaho ak lang arudan. Agungot ka pa'y lang. Barta kam ti agtrabaho. Marurudak ka.
Isardeng kong daytaw. Anya kalaki dahin. Nay, nagpigsan ti taol ni Waki Bakal. Unarod lakay. No dengdenggam kasla taol ti dakkel nga asaw. Saan anasayang dagiti pakpakantaan na imas kenkwa na bakal. Ni, lakay. Timmaray mo tan arimwar ni Wakay. Adda siguro na angot na anas ken na taulan na ijerwar. Bay amlat tabakaw, anya laki dain. Ituloy mo ti agtrabaho. Apay asimmardeng ka. Ungat ka lang ungat. Saan mo pa'y alinan saan, Jerry nakrak mo adiding? Awanan di ganas ka. Reklamo ka, reklamaw. Hey! Taul ka mo't ataol nga asaw! Nay, agpagpada kayaw at tumanaol. Anya laki dahin. Anya dayto'y nakasurat dito'y likod ti tricycle yaw. Ay kat basaam ananang. Mabasa ka for sale. Ngam, apay ngay nga ilako yaw. Nabayagan na plano mi kinilakay kung nga ilako day tadaan na tricycle nanang. Ngamain, gumatang kami itilugan. Aday gatang yaw. Adamot ananang. Napigsa tibay ensel nila kay ikaw. Ay kat sapay kumaa. Tamala ko yuday ta tricycle yaw. Addan agtaw-tawar nanang. Paray, ilakla ko yun dito tricycle yaw. Wan paray, Kaya't ko kumagatangan. adun ti mangibagbaga agatangan da. Angam no kayat mo, ila kuminkan ka. Mabalin paray. Karuba first before others, paray. Gatangam nga rudain. Manuti kwartam dita, paray. Anya tinagsaritaan nyo kini Arnel. Gatangan tang di tricycle da. Anya? Ha? Karag-karag nga glatlati at tricycle. Gatangam kitling. Nalakalaan, di pa nangilako da kanya. Uray man pa'y piso laeng ti panangilako da. Saan arumbang agatangam? Kaya't ko nga raw dagpasada. Tapno saan ka reklamo ngawan aramida. Anya laengan nga iti maibagada. Ngagbibisin ka? Awan ti kwartam apaggatang mo iti brand nyo. Urayan niya pa itar aramida. Madayaw anaalalwan di pa nagbiagda. Agtal na ka man kita. Apal mo lang na ita. Iso asaan mo kaya tagatangang di tricycle da. Apay ko mga apalak idangay. Ay na, umapal ka kadakwada. Iso akagurgura mi da. Uray sanda ka magganan man. Nay, dahil jay samang tikinatang daalugan. Ngita sirip-siripon na kitding. Apaw, nagwapo na lugan. Di mo man tan-atan-awan ta makita da ka. Ay, nakman kita. Na, di ka lagbain! Ang suplikas! Brand nyaw, talaga mo ta. Ha, brand nyaw talaga. Tayo ginatang yung alugan paray. Nabayagan agururnong kami kinibakait. Tapno makagatang kami ti kastalugan, paray. Kahit, kasano nga yan, tayo tricycle yaw. Alaam nga minan uray installment mon, paray. Mabalin paray. Nay, angot-angutan nak mo dito asang paray. Karkar na. Saan nakabot at ataulan? Agayam kami paray. Apay nga ta.
Nuni bakit mo ti makita na alumabas? Nagpig sa ti panagtaul na. Waki! Nay, ay ayabanan ni bakit ko ni Wake. Tama nga nagtaul manain. San pare? Kay ayo naktaasaw. Anya lagi day. Ikatam day ta tricycle dita sangwanan ti balay. Jak kayat ama parking dita day ta. Ay, pakasikura maya. Ipasadak nga raw. Apay ngamin nga inalam. Hulugak kanaw. Aw, dinalawag akayat da at tulungan dak. Kas kamula kakaasila una yan. Yaho, nagadulaki di reklamo mo na ya. Ibagam giday, no da pagatang mo. Hala, tamapan ko gatangan. Pangpadasak man day te tricycle. Nukasanaw, titaray na. Jak amo lakay. No apay apilpilyan ni Waki ti tataulan na. Ay, kunakmetken ka. At taulan na dagiti dakas ti panagpampanunot na. Kas kinimere. Mary pa'y mat nga rod tinagan na. Saan mat gayam anasaya at tigalad na. Bay amon Ayun gayam lakay. Mabayadan nga ta nila kay na di tricycle. Bayadan na dayjay. Kunak nga uray hulugan na. Sa bagay, nabayag nga awan trabaho nila kay na. Tulong tamutan adayjay bakay. Tulong ta kadakwada nga agasawa. Sige agsabong kayo latta. Tanagagutak mo't amang sibog kada kaya. Hey! Ay! Oo na yun, apa nang taul na Waki kit ni Mary alumabas dita kalsada. Nita, kaya't na nakamatan. Ay, Wakay! Stop! Ay no, pasensya kan Ameray. Anya ti panagkunkun na day taaso yo kanyak. Agtatakaw? Jakman amo, tasikalaang mati kayat na ataulan. Anya? Nilakay mo, saan namot atataulan? Hay, imbag lakit dain tasimardeng atong naultoy aso may. Lumabas akla ang may tataulan na kon. Simardengan ang nagtaol. Kastamat kumakan ka. Sumardeng kan agumurgura kada kamay. Te saan da kamot nga an-anwan, Meray. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmarts YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Ay, Tomas, apay, di mo makita nga gwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatom mo't adagita sakam, tanagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo't ti makasango nga agwalis mo dito'y balay, sakla amin ang. Jak nga rod maingataw dagiti sakak. Ti ko namkit day, sadot ka mangingataw. Anday! Siya kon ti mangingato kadagita sakam. Nasakit ko na, anday, nasakit. Apay, si kalaang aya ti addaan na yun na Tomas. Tapno amaw, permi anagsakit to'y abaga kun sikat kaw. Nagagnak anagreklamaw, Sika ka dagiti tumang mula ang tinasakay, ngumreklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakdaran, nakatugaw kalatan. Siyak taglinis,
Siyak pa'y tagluto, kaslaawan kabalay ko, siyak laminan. Anya ti si daan nanang. Dahi talamangan, ti pagalis panyaw, di kay pa'y makaluto, siyak laminan. Nagsakit nga ro ti tenged kaw. Naktangan sa idirabi eh. Dahi ta, agigidan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ha? Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo, nasakit ka no mo dagiti tumeng na, iso ang nakatugawlatan. Ay, saan la tenged ko tinasakit nanang? Pati da ito'y barukong ko. Ayun na yan, nagaduma dahi tanan nasakit kang ka. Mabisinak pa yun. Wala, umay naktulungan nga agluto, tapno mangan tayaw, nyalaki dahin. Apay, ayan ni Emma. Ta iso ko mati paglutuan niyo. Nay, anda ka madlagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ing katulungan ni nanang agluto. Siyaktun ti aginaw. Awan ti kadwa ni nanang agluto. Kat si Kangay, Nasakit nga ro ti tenged ken barukong ka. nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka mait. Pudno mait, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Oh, kasi cellphone mo day ta. Agasam man nga minta, puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti si daan. Agtugaw ka kidain, damagang pailaang no anya ti sidain. Ne, balatong summer dayta. Balataw nga da sardinas na. Ne, apay akas tatiin luto yu asidaan. Kano maiparit kanyak dayta. Kahit isumatiad. Uray siyak. Maiparit kanyak dayta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo, ma'am. Agsaksakit lang arod ti tenged ken barukong kong. Pag sidaendak pailaang matiti balatong ken sardinas. Ay na, no diyo kayat timangan san laang. Anya laki din. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kinema timangan. Makaammo kayo ang mabisinan. Emma, sa dino ti papanam, Igay aginaw ka. apay ko ma, katda kami kininanang tinagluto. Si kamot ti aginawon Sa anak nga rod ama kainaw, tanasakit ti tenged ken barukong ko. Uho. Anya kumangay ti connection day ta nasakit at tenged ken barukong mo, di ta pa naginaw mo. Di naksongsong batan man, Emma. Ina-unaak nga mitisi ka. Aginaw kan. Ne, tagkusilap kitin. Aginaw kan kunak. Ay na, nagmayat lakit din ay ati istorya na daytoy a pelikula nanang. Ay na, kunak tumot kang ka. Agkatuluyan jay bida lalaki, kan jay bida babae. Anay! Nanang, ni tatang, Apay ni tatang mo. di mo nangagaya. Tiyan niya. Anay! Anay! Ay sos, naan ano nga taan? Ay. Inkakitaan na. Ay, uwin! Lakay! Umayan! Apay ayang agpukpukaw kamot alaklakayan. Nasakit nga rod to'y tumangkaw. Nan kita akman. Ay, inayadong mo ta. Saan mo talimtag? Apay, masapul alumtag tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Aha, agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Haha, naumakon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam angarod ti sakit na. Na, Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti kaaruba. Kat panunutin da adangdang randa ka.
Nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon ah. Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamatan. Nagbuisit tayo ito'y babaen. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Huwag ko naklaro dun. Aguray ka man. I love you, babes! Na. Wen, love ka ko na lang dun. I miss you. Apay, di mo nangag. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, ah? Hoy, Emma! Wait lang, amanong. Apay, aya. Iya da yung manday tapan nakisaritam dita cellphone mo. Kit-kita mo ngagbuy-buyaak. Ay, wait lang, babes, ah. Kasaritak labiit ni manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. Na. Pwe, bitter. Nay, nakasukat ka mo't Emma. Sa dino ti papanam. At the date ko na nang. Kitaam ka din ni manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ki asawa iti sabali je girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga raod. At damat latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na aki na maestro. Bayan nyo na nang tapaapala. La 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 la. Nanay. Ta dito'y paimot sangwanak ti pagmikmik apa mo, sika Emma. Apay, dakas. Kasla igagagaram mo. At dagayam date ko ita. Jay kinasaritak idirabi dito'y cellphone ko. Oh. Ni Brian day jay. Kutagkita kami tangal daw. Kunak man no kunam anasakit ti ulom. Awanin naikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan day ta, asaan ati pain reliever ko ti agas na, no dikat LOVE as in love. Na. Napanakidate ni Emma, kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbagpay tada ka date na. Ayam ni Mario ngay. Wen nga rod lakay. Napukaw mutin anaming pinsan ti gaganay gayan ti biyag na. Nanipod na ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Mabuting samot nga gayatay. Iso anagado ti sakit nga agagalon na. Tanya ka no ngay mati sakit na. Ay na, nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na. No kasta, amin tayo dito balay kitadda saksakitin na. Kasmet kanyak kumarkaron samutin ti sakit to'y abaga. Na 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 na. Oy, Emma, Na, 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 Imo! na. pakilaban man dahi ito madamdama. Wen manong. Ni. Naragsak dahi ito kapsat ko Lupasaklaan ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, manong. Ay gat aglinis ka pa'y kuma, diti unag ti balay. Aywan. Kayat mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Karkar na. Iwan Linisang mga raud. Kayat mo, tasukatak ti kurtina, manong. Aramidam dahi ta? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito'y balay. O di iraman kumutan jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan O sige, manong. Aramidek day ta itangaal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay, manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti. Aywan
Kaya't mo ka DJ medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na dito ya babae. Ay na, nasaya at magtaada ni ading mo nga agluto tanay. Kasta unay matan ti sakit to'y abagak. Ne, Ay, kat no idi pa ilang ag-agalam dayta nasakit mo nanang. Agpa-doktor ka na. doktor manang, agas manang, ang mga nunaktangan lang daytoy. Ay, iso nga agsaksakit dayta abagam, gaputa sulsulwam dagiti problema dito'y balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak. Sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo na makatakdar, gapo jay nasakit at tumang na. Ay, Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. ay ipalagip mo manan. Nagsakit alagipon dayta apasamak nanang. Kita man dayta, napugtuak ka. Iso nga agsaksakit ti barukong mau, gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan mo tadakas ka? Ay, mawan nga rod nanang. Makapadipres mo ti kasasaad ko. Awan lang nga rod love life ko. Ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitam. Kitaam ni ading mo nga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramidam. Ay natumas, anya lang aruden nga iti pasidami ken ka, no di mo kayat ti balatong kas kada okra asidaan, ket isumot ti adda. Adda nga rod sakit ka. Napray ka nga minunay ket, natangken ti ulom, di mo kayat ti agbalbalaw. Anya ang mapray da sasawumait. Ketun mo, dayta pa nagsigsigarilyawm, namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo, ngem di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga rod mo tinabatbati abisyo kaon, ikatempay. Dayta nga rod ti rason, iso nga agsakit dayta tumeng mo, saan ka nga agrikla-reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka. Di mo kayat adenggan, tati panunot mo, si kati ama iti pagtangan. Dayta pride mo ti agadaw, isaw ti pagsaksakitan dayta tumeng mo. Nay, agay glasses kan? Isumati ko na ti Doktor Manong. Daytoy ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko kadi mo laeng no adda glasses ko. Ay, bagay mo matkiti Emma, kaduan nakman gayam. Sa dino ti papananta? Mapanak agaplay iti trabahok. Mangisuro ka manen, Manong. Nasayaat mo, tapno saan ka laeng anakakulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma, ikatangan nakman iti kenday. Candy? Ag candy ka, tatang? Uwan, agkakatayak nga raod. Awan mo't sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate kung day taabisyaw. Barang maimbagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumang ka. Ay kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa nga ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti candy. Nay,
Ay, si kamot ti aglut-luto, Emma. Ni manong mo nga'y. Agaramid ka no iti test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si daan? Adda gimatang ni Manong. Adda pa'y ginatang na abagas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag. Saanan nga agsakit to'y abagak nga agpampanunot. Una nanang, taaddan katulungan nyo kadagiti gastos. Kan, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw ti Danmarts YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.